en Deliu Braz. Kaeren eus Marcel Oja a naik, chomara giz ar planket koat. Gous goude an dense a ijin trao. La gani var gostez, ar garrigel eus brogerne, chens tu Marie-Jean-Nic tradover. Mad, an avez a veo n'est pas doké d'an draz e an afer. Eiruz an man, Marcel, neus kevet kozeat divar ben un den, an an trou dialo e an o. E neus a deug an Deliu Braz kichen ar kloubet a zo poan, quoi, poan da c'hoari koukou, quoi, ne a ket an bon. Setu, gant enez, gant an trou dialo ze, mon ara pen a men matre. Bon, doste neus e veo goulenet de an la var laik. Ya, evel just da la Marcel gwell an reo. Setu dan sa da noz benag, emen o tri barz ar kram. Marcel gant a naik, evel just aga dialo e kichen gant e Deliu Braz. Aga oj aneo, aga oj aneo. A Marcel ye, evel just a oj a naik, matra da ober c'hoaz. Oh, me ben a fin petra rin. A naik a la var. Doste vefe chachet. Te ma te a zeio da oja a Deliu ze. A da dialo a deio da ne. Barz a gwele. Ah ben là, la Marcel. Oh, Marcel a variat. Hein. Bon, allez. Hop là. Dius tu chachet dans Marcel. Bon, c'est dans un Deliu. Ah, ben ya, vraiment chachet tout. Oh, a naik a oa eurus kenan. Bon, et je suis en affaire. Marcel a deux kichen ar gwele à la var da dialo. Gwelet peus vraiment penans o jan Deliu se? Inaoué ma zuzman.